Iku blaya pi warok ki pralog ki wasnyao suk wo pat ye ki video hau new channel. Hakani ke video kwa open snyao chapi. Was suspend ka HDFC Bank ya uwi u senior employee namo unong krek ko. Hadien wa viral i video. Wa chrai ne pre u ye ki wakrek hapo yong o namo ki juniors yong o. Hakawi ke meeting. Hawakam te kamon pertuj uni uwa Chah Suspend, we ne yi idau chrai ne pre uye ki junior yong o kamte. Te ton paj iya ini i video hadu wakut, kenang wayo tip iya wasakhet. Te chwa wo sedang icha i video, lede em na perdi yong i ki wampu em udep uye subscribe yo new channels nya bhai subscribe. We ngat how to bell wa em haitu kenang wayo pten cho cho piu yo i ki video wa thame. Te ton sedang icha i video. Uwi ne ki wakrek ke HDFC Bank. Uwa mankam u senior executive yong ka West Bengal branch. The Chah Suspend unaida wa MKT uwo chrai ne pre. Ne abuse ye ki wakre lang wa o namo ki colleagues yong o daga ktin Bengali haka video call. Hei por wa em meeting ki day online. Ini i video iwa da record ki hei por wa jia kam ni. Da klan bha i viral haki rensan social media kam wa man kate. We da bon bha ki bro wa benjur ye ni wa le ne kelam uni u senior executive haka ni ka video. Uni u senior executive wa Chah Suspend to uwa da tip pertui kam u Pushpal Roy. Uwa man kam u cluster head haka Kolkata branch yong ka ni ka private bank ka HDFC Bank. Ha ini i video wa viral. U Roy da tim da ria u ye ki wa ye krek lang wa o ki wa man ki junior yong o. Namo ki wa krek hapo yong o. Nei da wa chakta ne hier ka personal score yong o hakani ka bank. Namo yi i leo ong. Wa em u hun ne kemen u ye ka performance ki junior yong o. Hei wa da ye ki banking product wa ki insurance policies. Neite wan u Roy da pteng u chrai saya uwi wan u junior u. Dei wa ong wada to u wai ki khat santali ki account. Tang wada wai ki du santali hi. Wei hakani ka viral video u Roy da bo na set insurance sales target ule ye kini ki we ye krek lang wa o. Namo ki team yong o. Dei wa maham pencitom le ye ki la da feel ki u achieve. I video yang ini ijia da bo na share ng kong ha Twitter da kawi ka bruwa tip pertui kam kasara. We ki pajba da benjur ki ya uroy we kam jo la ya ka HDFC Bank. Wo a pressure ye ki manager. Ki wo pen here put wan ha ki wakre hapo yang ki namo ki juniors yang ki. Dei wa ong le wa ini to iwi ne ida wadai bakla ne missiles ki executive ye ki insurance policies. Uwi ne ki wapanem kam Twitter uwa da tip pertui kamu Akshat Sriwastawa. Da ong uwa mto ukenok du ye ki manager semen. Nei bha bon ki sales team wa yo ye ki target wa u achieve na ki higher authorities. Kat wakam te ki sales agent da chachrai ki haki customer. Ha u boss ki wa haki super boss yong ki. Wei kan ni ka target dang pten cho cho ko haki snem. Wei kam te la da kwa ki im. Wei uye ki upenda penkot hayung hasem. Da hap dai ki yekini ki insurance la kamon le. Namo by hook or by crook. They were reply hajrong iwatho ne post u Sriwastawa ha Twitter. Uwi ne ki wakrek ka HDFC Bank uwa kam wa o to u service manager ka HDFC Bank. Uwa da tip pertui kamu aje. Da ong uwa da dep suspend ki ya uni uwa MKT. They wa penrap le wa ka HDFC Bank em u kerchan ne support ko ye ki won ki kam wa bakla. Ne ki wakta ye ki wakrek ha ki thau krek yong ki. Dei wa ong le wa ka HDFC Bank em ko ingat wo le bha ne treat bha ya warok ki wakrek dei buram dei akor. Dei wa ong le wa ka takit wa benia dang pten ko ulai chakmat. Kat kam ka link profile u Roy da dep man u kam u vice president ka Kolkata branch ka HDFC Bank. La kam wa khan rusnem we da kre ule ha PWC wa ha ICICI Bank menchwa. Ha ki comments da bon bha ki bro wa penya srim ye mat ne chem yong ki wa ini iwajia. Dei wa ong wa ki le de i ki ye ikre yong ki. Nei da wa jia ye ki kam lihi.